anu si Majid mah ku ieu nya roda atau roda lekor. Teman teh kudu dibuang duging teh. Tek langsung naik. Kok pacul nih? Tah kieu cara ngalabelut teh. Menang loba. Wow. Mulutna. Sok mana nempo. Wah. Oh, asli menang loba tuh. Kanan. Belok. Awas Arit. Gitu ngalabelut teh. Kecruk-kecruk. Bohong. Nah. Timbal aja. Iya, rek dipais tadi pasaknya nak. Ya, pada dipasak tadi dipais. Dipais. Cocoknya mantap. Pasarit keribut yang belut. Oh. Semangat terus. Oh, menang saember, menang aya 20 kilo. Ya, mampu bulu batang lain tanah lupa. Ada tanah. Menang gede tuh, Pasarit, wah, bulutna.